Idem probati napraviti video bez voiceovera, što znači da ćete vjerojatno čuti i promet u pozadini. Bila sam danas na placu. Imamo predivan plac u Zlataru. Kupila sam brokulu, jednu manju cvjetaču, korijen celera, peršin, malo žute mrkve i kapulu. To me koštalo 4,60 €. Kupila sam još i čvarke. Oni su 6 €, ali su predobri. I ove suhe smokve koje su navodno došle iz Dalmacije i bile su 2 €. Bila sam još kod svoje tete sa sirom. Kupila sam opet vrhnje. Sad sam uzela obični dimljeni sir. I jednu malu koku. Inače, kad sam došla u Zagorje, mislila sam da je picek svinja. Bila sam i u knjižnici. Uzela sam Maša i zima od Sanje Pilić. Hrvatske basne i priče o životinjama. Upoznaj stare Egipćane. I to je to.